So MP gini kecil Itum dak ke mga bangke political issue isido labang ke isu pu intum pon pedar lo hala bangke itu ma social problem lo article 244 implement nangji Rahul Gandhi ji chaken lo intum ma leader la penon ke bang ye hoda bangke la dak pen congress hai lo pulote pa parsudun lo pulote autonomous state bangke longpu kapen khai farman ka article 244 in wan po lapen socio economy non rong ro pasor ekdom usaha be pelo kaching thor ya war sai apkan congress ke claim hot kusan ma ke claim non ma hormu hota azor ke pasu ta pakom nang kokpo lapen rong ro batum hantai income tuar paklang pon theng nang po lapen karbiang long angkang 10,434 square kilometer angkang abang ke itum dakabang kirai pon paminang ji longle philang pencek lok 110%. Kontes ke la kijok atuman pe na kontes po. Sita nil tumlong nang pudunde. Halo. Nil tumlong tangka po sawe. Mon sita munit armu bang ong pik.